Mahubata Haganupan, Bapak Inang, Kuria GKPS Distrik 2, Bani Panorang on, Siolita Mancalohon Hatani Tuhan, Paima Ai Martonggo Hita. Dia tetu pabamu Tuhan, na mamberehkon hari na baru ben nami, dasu bani panorang sogot on, bani tiap-tiap hajong-jongan nami, boy opehan nami mangahapkon idop ni hurmu. Siol bogyon nami matuhan hatamuin, nagabe panotap bani lakah nami secara khusus ibagas sadarion. Urupiham hanami, hasomani ham hanami. Asehatamu nalau ondos in tarjalo hanami. Rossi tardalan kon hanami bani guluh nami. Maidok maham, ibagas koranya anakmu Yesus Kristus hanami martonggo. Amin. Kita ganupan, renungan harian bata hari Kamis 27 Oktober 2022. Umbani parambilan bindu 12 ayat 10 tolu. Sonon maya tahon. Pangibulan ni haganup nadop binoge ai. Habiari manebata anjahadalan kon mati tahni. Aido hawajiban ni ganup jolma. Bani bahasa Indonesia isobut. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Nah, hita ganupan na ni argani Tuhan ta, anggo bani limbaga sisapari, somaldo iboge hita dong nama katahon, gajah mati meninggalkan gadingnya, harimau mati meninggalkan belangnya. Tentu doma familiar on, limbaga on, hinautik ni doma ya rusi hita maknani. Maksud ni tujuan ni pakon nalegan in. Tapi secara sederhana sihol patuduhon nami, limbaga ay patakaskon bata tongon sasahalak zolma sanggah marujung maguluh ni na idingat ay ma jasa-jasa pembahenan ni sadukah ia mangguluh. Terlepas malobe ay pasal na dear atap nama sambor, lobe mahalak mardingat pambahenan ni nadok marujung gol. Bahkan marimbang sinadongan ni jasa-jasa ni, kebaikan ni, parlaho ni, itu pasti yang akan diingat orang lebih dahulu. Makani lang lepak anggo ibabaw ni ambilan taon bani parambilan bindu pitu ayat sada ya tahon do rahanando barita nama dear aseminak namorum anjaha dearan ari parmate humbani ari partubuh. Artinya apa? Sadar atap lang hita haganupan lang dong HP nama nontong di atas tanoh on. Halak napor saya maningon boydo mandalani goluh ni sonaha ase bermakna. Tongon doma buay ipa tugas si parambilan, ipa masa si parambilan bani goluh ni, piga-piga usaha na binahen ni, laho mangindahi arti pakon tujuan ni goluh. Tapi das maya bani pangibulan, romban humbani ambilan taon homa, bahasa lang haganupan ay manongtong bani goluh ni. Posuhurta bani panorang sogot on, hita marlajar humbani halak nasito. Raja Salomo, si panurat parambilan on, tetu itandai humbani hapentaran ni. Itandai marhiteo ni habayakan ni. Lang pita habayakon sinadongan, pakaian, bahkan istri ni pe bahat. 700 istri ni, 300 gundik ni. Tapi na menarik marhiteo ni ambilan taon, onggado hape si parambilan, das bani sada perenungan bagal. Bahasa lang dong HP na boy menjamin malas niuhur bani guluh on. Selaku halak nadop marhasonangan ni tanoh on, gobani parambilan bindu 2 10 sada biaya tahun. Hasonangan na huhor jahon itanoh on, usih songon manakap logo tumang. Secara hajol maon wajar do hita memang mangayaki haganup na perlu bata i dunia on. Artinya ipakehon hita si bere-bere ni nebata on. Ipake hita hapentaranta akulata talentata laho mangindahi na perlu bata i dunia on. Halanya edo si parambilan pemahami bahasa maningon ipakehon hita do guluh taon. Sadahal na wajar do ay anggo hita marmalas diuhur bani haganup haloja onta. Sado kamang guluh pe hita hi dunia on, maningonin manfaatkan hita do HP guluh taon ibagas na diar.
anggo rupeta nama sambor, horjatta PHP sadoka hita manggoluh, pasti horja-horja nama sambor. Tapi anggo rupeta nama dear, pasti do horjatta sadoka hita manggoluh, ay mahorja-horja hadearon. Tapi hita ganupan na niarga ni Tuhan ta wajar pe nini namin okkanay mangayaki hapentaran, mangayaki na perlu batta i dunia on. Ulang ay gabe si pangimbangi, haganupan pamujion ta, haganupan hajong-jongan ta hubani Tuhan. Sulang terbalik hita, selalulah pertama menyerahkan masa depan kita, kehidupan kita kepada Tuhan. Atap HP usahata, atap sona HP horjata, itu akan terasa hampa, anggolang marhasoman kon naibata. On mahasaksian ni si parambilan, kekayaan, kehormatan, kenikmatan, tiada artinya. Hisoya-soya songon manakap logo tumang. Jolma mungkin mangidah rupa, tapi naibata mangidah langhum bani hamoraon habaya kontaay, langhum bani hasanga pontaay. Tapi pandang marhiteon ni parguluhanta, paruhuranta, nagok holong ay. Apa kesimpulan ni si parambilan marhiteon ni ambilan taon? Ya tahun nok kanay, pangibulan ni haganup nadop binoge ay. Habiyari manebata, anjahadalan kon matitahni, ay do hawajiban ni ganup jolma. Ase, podah natang si bagalan, ay mamarhabiaran hubani Tuhan. Harta yang paling berharga adalah iman dan kepercayaan. Pita pambalosyon hubani parentah ni nebata ay do hape natang si porlunan bani guluh taon. Diingat hitam. Hasonangan ni dunia on lang gabe jaminan bui padohorhon hita hubani Tuhan. Tapi na pasti dohor hubani Tuhan dopak konon tama hasonangan na sasitong ni on. Diingat hitama bahasa dunia on parsatokinan dohasa, tapi naibatatay bagas Jesus Kristus in totap dorosi sadokahni dokahni. Amen martonggo mahita. Tuhan doma ijalohon hanami hatamu, napaingatkon hanami pasal buehal, secara khusus maai pasal namar habiaran hubamu sadokahanami manggoluh itanoh na doma iberehkon hamon. Mapake hamma paruhuran nami Tuhan sondangi hamin, marhite tondui mo na mapasing in. Ase ulang soh ka nami pitah gabe si panangi, tapi si pandalan kon mahanami humbani hatamuin Tuhan, bani tiap lakah ni guluh nami. Urupi hamhanami Bapa, anggo na bagas sadarion, marhorjahan nami, mandalan kon na perluben nami, lahoman sukup kon itongah-tongah ni parguluhan nami, posdohur nami marhasoman kon ham, jupahan malas ni hordohan nami, jupahan idop ni hornagokan deyar na pitah roh ni humbamu. On mahanami Tuhan yondos kon hanami mapardalanan ni guluh nami, ibagas sadarion secara khusus, pitahu bagas tangan pakkaholong yonmu. Maidop maham, ibagas goran ni anakmu Jesus Kristus, hanami martonggo. Amen.